بله بریارا 688 گرینگی آویج بو کردستانی مفناسو اندامی برای پارلمنتویا ترکیه سادات یورتاش دیاربکری میوانی منه دنباش که سادات کک سادات بریارا 688 یا انجمن آسایشان آف دولتی گرینگی آویج دروی باشوری کردستانی جبو پرسا کرد جبو کردستانی بگشتی چی بود دوی درباره دست پیکیدن نرخاندنات بکر؟ براستی بریارا 688 پر گرینگه جی کراسته کی جی بوبلاته کی پرمزن جی اریشا صدام شوندا به میلیونا انسان کوچبر بو بیمال بو بو جیهوار بو برچیما تیما تازیما لچولاما لچولو چیاما لده همان دمده جی جاره کمین بو جرکی نتوا یک بوی هاتبو دامزراندن بریاره گلک خورد ستن جبروه که جی جوه بریاره جی 688 بریاره خیره یا ستاتوی یا قوین کو کرد دنیای da hatın naskirin u hatın parastın biryarek gelek xurt derket dikarin bejin ku qedera kurda böyle biryare hat guhertin. او guhertin çi bu keke Sedat? Yani beri 30 sala pirsa kurd veki pirseki giring yani tevi ku dibin armanca irişan hata rojava cihani گلو پشتی وینا پیگاه کرد آستاریا گشتی دجی یا جیهانی هاته گوهرتن که کیسه ده؟ بیا من گلک گوهرتن هات چه بو هم ده رaya گشتیا دنیای دا هم ناف تکلیه دنیای دا هم جی تکلیه ناوا کرداجی پر گوهرت yani Kürt careye kemin buku sinor nas nekirin, bizore sinor derbas kirin, tevlehe bun, başuru bakur yek bu dinavina veda je şu azare je tiu birçibune je belengaziye hefkari ek piştkiriye pru pırmezin çebu ev hefkari ev piştkiri ev nezik bun gerek tişten heja lişun xwehisht u herçi dereci mezin de be berasti yani hem diraya güçtide hem de dünyada hem jî tekliyan af kurda da tesireki pir ereni çekir yani ev demana hemu yek jiyan berasti kurda çaval sinora xistin çava perişan bun sedam çava eriştikir çava bajaru gundu navçe kurdan bi dest xist wêran dikir ji aliyê din ve jî dünya çava berê lê xwedî derneket jê dur sekine lê dura jî ew belengaziya ew pereşaniya jê siyasetek gelek mezin hem siyasete navneteviya dünyaya hem jiya kurda jê derxist jê statüya kurda derxist em dikarin bêjin ku Herema Kurdistanê û Parlamentoya Kurdistanê û ji wê biryarê em bêjin sadir bû ji ber wê yekê jî pêvajoyê ku nû ji bo Kurda dest pê kir em dikarin bêjin ku 5 avrêlê Nîsanê bu biryara naskirina Kurda ya de dünyayê de. که سیدات نها پشتی پارچه کرنا کردستان سال 1923 کو وساحات نرخاندن کو ولات کاتا پارچه کرن ملت کاتا پارچه کرن مثلا کرد بر به تیک چونی و دچون گلو بریارا 688 جی نشانه یکی کی بوگو بسر وی پارچه بونا کردستانی جگو دلی کردان یکه هستا کردان یکه نزیکه یا کردان برانبری هفودو یکه جبرکو به پیکانینا روشا باشوری کردستانی کردین هر شهر پارچه کردستانی بیگومان خودی کرنا که مزن ل باشوری کردستانی کرن اف یک چی تسیری ل کردین پارچه دین کر جدر بی باشوری کردستان yani bawer dikim Kurda fam kir ku ev
ستاتویا کو جبو کردا د سه سال بیستان دا 1923 دا هاتیه دا مزراندن ایدی اف ستاتو جبو کردا دینای قبول کرن اف راستیا درکت هوله hatta fam kirin ku hevkari çıka zede be heval bendi çıka zede be çıka be hevra karibin tev bigerin ev kas ve bikarın rastiya ku dünyaya haya ve rojeli kurda bizore daya kabul kirin de buguhere yani düve demede pengavyen pır mezin havetin hatta avetin gelek kesşi peşevaniya yakır yani mina Madame Mitterrand ve çağı çendin can hat Diyarbakır hat ev kampın Kürdistan'e kamp ziyaret kirin o baver dikim enstitüya Kurdiya Fransa'ya kendal nizam tesiravici pırzede bu Kurdal likeri hebu beheste xoy bi tekliye xoy bi hukme xoy hevkariyek pırmezin jê derxistin ji ber wê yekê jî em dikarin bêjin ku tiştê ku wê demê qewmîn tiştê ku wê demê bi dest ketin her çi dere her çi kaskên be jî bi tevahî nebe jî lê zêde dibe pêş de diçe. Spasiya te dikim Sedat Yurtaş mafnaz şu endamê beriye parlamentoya Tirkiye ku tu mêvanî. Spas xweştir.